asem yidika Inna beka. akwasi insia Commander 6. kanu send it. There be a macacho sebeka and said a cemetery. Yamuna kwaba from the holiday. Yanko point video. What about your standing by when mammy confanochi video no? Confanochi teaching hospital video and stand by safe mammy. Already my many way. Yamichi, you know, care on say, you know, call Yesu Christo ni wo and sorry. Ede diemu ede aba. Yes, I'm called ye Jumaso. Neon conco ye. Ejuma bi mfamoa o my Ghana emfa ne tumapa emfa mfra o man ne be ye a efri me ne wankasa ye na o man ye dia obi no betimi efri bia besiesie o my Ghana Jimmy no mienu nko a me de dia kwasensia asemi de kabre na edrusi na mame fa na se kese nkoma eno anamayemfo bi won kran krodwe mu frɛ me. So, I am with this discussion about Confanochi Teaching Hospital. Yeah, I'm focus YNCC. Yeah, I'm pampa ejije kakra krano. Yeah, the SCC ama aspect no say agent na asubim. And as part of your commodity na me make one suggestion say me nka be ya. Enka da manche na man for ye wo enkra krojo mu so. Me nyina so yenka homom na Kolebu Teaching Hospital no. Yensu yemfa emfansi na so na yetimi siesi ma Kolebu Teaching Hospital no so enye krabehwe. I think as part of suggestion near Kusukra say out of the base 5 million population here Greater Accra region say empo emu 2 million kraka se be year contribution towards this worthy cause. A month to be akrentua 20 Ghana. A month they bet me about 40 million Ghana cedis. Obi atwa 20 cedis every month say FNCC Kolebu Teaching Hospital every month we bet me about 40 million Ghana cedis, which in dollar conversion around 2.5 million US dollars. So in the space of about 5 months, no bet me a little over $10 million at the project KCC. I think nana money soy. Mame Confanochi video no. Nana money soy. Africa sampa we nsusu ye pa ba ko a. Ye nyina somu a ebetimi aboa. So this is a Confanochi de nana e kan wasem no. Oh ne fe ye say Confanochi by kan get see opim so radio. O madam le nya sa video yi. Eti sani ayama Confanochi ayefe. Ebetimi ayama Kolebu so ayefe. Ura Kolebu enye. Kolebu Teaching Hospital urawa enya kono enhyem kran ahomete timemfo eka se be jade ato aban so a ene emfie tetetete na aban budget nye ready say fan ko renovate Kolebu. So afi ye ne wo mantam ni mu Ghana ni bia bia obia say nyine ka se ye ko nanam se nana munni yanim na yenya ebetimi ayama na yefe see etwa 20 cedis a month near the akwa see Kolebu ebetimi ayama na yefe ene Confanochi na kama first Confanochi na nti say when we say time you see the first by about 70 years ago ene bia hu ni say be na Confanochi ene ka se kwotena okra na etwa pictures a uduru apeso etwa picture ene Confanochi ubura wo se see ya obeso etwa picture. Because mimi no me na kabom ne decided say ye be regardless of aban so be ya nasa aban ye. And am paka say be dia e bibia ma e dia dance say ye timam focus e betu sa na mo we ya betu amana efe. There are a lot of businesses in Greater Accra region. Ebia na de Nyankopon ye wadoma onye scout me tu kwan kwa mo no koje ayarehwe. Ba wudwuma ni bi no no ye adwuma ma onsaka sa ska de kwa mo no koye kosa ho ye de onye ska mfa ntwa plane ticket na onvisa agye credit ti Kolebu no beko Confanochi no beko 37 no beko bele se na nam frem gidi se na no beko adwendwem ne agye to me looking forward they say government will lead this. Nebeka say yes, we are starting this grand thing. Everybody should contribute.
Obia na say nipa 3 million kraka say contribute the na say buburija. Nipa 3 million out of the 5 million population decided say you're contributing 20 Ghana cedis every month. When for doctor say come despite because to more just for me you be 20 Ghana. Urobia 20 Ghana every month. 2 million population will give us 40 million Ghana cedis. Would you mean 40 million between the Kolebu for a month? 40 million cedis. Now the abansi can compare ko di siesie Kolebu no on fanya de from famo mine. I think o man chichire no to the be agina ye nyina so yensem say. And ma be show by school ba ko bi so ogaro ne portable ne nkwada bi enam dua so so eco school ahomete. They say if gotten to a time where yes yen contribute be too. Yen mining kanko. Tienu ana peni ba ko wo bedwam so e ka se enne so bi ko konfanoche no ohuru se obi handle bibi basa o konfanoche a odna no betuma ka che se basa we nya ban sika o no be so do no be chim titira bebu no ese nya ban sika ba be yen na Jesus ka ye yes one twa bia so emma sense of entitlement, sense of ownership ebi krasa aba ti se fa se ne so sika ka bi ne esiesie ayi konfanoche se ya na be ko no bi ade bi won ma obe yedin da bi wodo anu betum be kasa on yesiesie Kolebu ma Kolebu yesi na nurse ni bi aso bi ma twere da bi wodo anu betum be ka tese madam esrem munye ska mo ntimi amfa nsiesie yei energy ska de be siesie ye ti ade na wo ye nja na be se no ese ye na be sa ye ebasa we move the ownership and responsibility of caretaking. Every say a yabanya dwuma ye ni bia no e be free so because obi anim say the monitoring and evaluation team no enya only one office so e you be bia oba hospital obi asede so bo monitor no evaluate how we are maintaining the place and keeping this place neat no abaye Ghana ni bia asede keeping Konfanoche clean and neat as it is no abaye Ghana ni bia asade kosima kosi se mentwa kura me 300 Ghana cedis wo me 300 Ghana cedis wo tede me duro na so bi se bibia metumi ahwe maame snow and try na mo bia ye steady ye say there are some key areas akwan na bia intimi kese mo akwan na boarding pa so there are some key areas bi one more we can take it up 20 Ghana eyesika so sebi eyesika ba sebi 20 Ghana bosumi mu nyina o ti 30 days no u save utususu by 20 Ghana wodi mpeso enu 1 peso akora for a day 20 Ghana a month. The focus is say we are going to rebuild Kolebu Teaching Hospital. We are going to rebuild Kolebu Teaching Hospital. Because enable to make us say no we be over Konfanoche Teaching Hospital be at least we free okwana hon class out or more. And you far better than the tetanus beds na honum no. And if you empower is what more sabu ya rekọ Konfanoche awokọ akoda so. And pay is what more. We a world class renovation and yeah no wouldn't my dear do me door no pokro Konfanoche no jam crent me can door no o mato papa ti e kan se ne bomb penfo so opem so de show mo sanso abaso we be your contribute ye bia no ye de nyina ho ase ye de nyina ho ase yankopon hira ye nyina elo be bia o papa so pesa contribute more. Because we need to do this. Emma ni nyina nwie payo. Open so announce him say $10 million. Yeah. But I think say even more than $10 million. There are other areas a bit near Chinese economy too. Tushi enyofe. O the work. Ushi. She kitchen. Yeah, obi yare da Konfanoche.
ne ekoye aduane abrɛ no ana okɔ kitchen akodidi a this is the kitchen ye nipa kroko etinye efe ya isika o Ghana aban 1 peso aban 1 peso enim ye gigi aban ntwe bi ye gigi na aban listen ebobo no hu aban di wom aban ye ntwe bi mimi no mienu 20 50 200 300 ebi utwa 100,000 yami nshiro mu nyina ba ye ne de wo fom no ye de so ka obi ne so ye ne ame de abeduru ba bi ewe tinam keketu abi ensa ye ntonkoso enye ne mo ye ntonkoso nya ne ye ma ye doso kana ye doso tika krakra betimi agege betimi ye ne ma bebre ye nkoso kramfa beni bebre ento aban so ba ye kan se manem aban timi nkonkon ende se aban so se bi obefa ho di se ade e wasere timemfo ba begia ye gia ye at this part ni expect said en kasika be se $10 million and can be see conference no and timemfo fa to mo so we expected to see $10 million somewhere say a year before fro to better our lives so me cheno so eka ababe ya $10 million and they akwa kwesi ayi conference e ya ba ya sade there's no two ways about that because hospital nya me media e ya ban asade timamfo se ye Ghana for ya fasa $10 million no ato ho so ye tua eti ye hwe no se aban $10 million akale be sisi conference no se na abenyo so ochira na abenyo se 10 years na abenyo we want to see you use that same $10 million no to better our life somewhere na mani ko yetimu de se e amafo de twede de ma menta se de jawo de kakakra boys obi na bi e ba sa that man fo bedwamo cosmic MC we aban ka pre 1 peso enim as we be adruni o ma hand first MC 2 floors in the ama hospital no ya fe a sha said be admit patient dia kan so e koso yinyine support yen tie up him so achi especially me say government ka say ampara woji atom see nyina ye mmoa ne support to renovate Kolebu Teaching Hospital me makwati sem de me whole being be so nom as even an ambassador to campaign and champion say at least 20 cedis a month. Let's start from there. 20 Ghana cedis a month. Unim da be kwa kopie Kolebu. Unim da be kwa kopie Konfanoche. Ense baby say na se ye bibi say ya ma nwi se me de menko e da be kwa kopie ne bia be kona bia tetanus bed da ho. Ye ne to so na 18 me ka wo de sikire ya de ne koye no asa kunya tetanus ubewu be na hwe bed papa esiwo no mu ahwe bed we ye esiwo no mu a okwa akoda so ense wanchie bia so o se ye sebi enim go se sa woni ni wo de afine ba se pa se nyame ni pedim nie awode wo ho obetimi ma 50 Ghana obetimi ma 100 Ghana obetimi ma 300 500 ena boa payo na ade ato otirim se me de me ntwa de a hwene ye na mpani se o yo fo nsa mo ahwa nso de so adwene se o man na wodi o man na bro me wo sika no me se ahode ni wo betimi aya fine enyo bia na wo sa ahode obetimi atwa vi 20 cities na me ka kra no enyo bia na betimi atwa ba sa ahode woni nyame ayi wadwom na betimi atwa 20 Ghana betimi atwa 50 betimi atwa 100 ena boa payom na aso ntwa de ahwe ne ye wonso woni nipa ye nipa na chichiro ma nipa ye kambo mu a mesi ye kambo mu hwade fefe de ye nyina ya ye o ebi aka ba ko fa nko otwefa ne bo we ya aban a ke enuru ha minka sa bai se Ghana aban na kedi sike ko se konfa no je se ke ye me ha ba bi ke ne makura ge nya kura kra firi amano ne kura mai aban ke enuru ha ba menum yonu kambo mu se ye be no o ba bi adu ya tra ya order ne ma no ya kwakoyi ya de aba ye amana ye fe hwe lighting ena nurse fo kora ba wa o de ahomeka na eba we ba mame enkura na nam edua so ko school no video no na hwe nkrofo so asem asi ho no kwada ketu ko school hwe ba bi e fa ansa na ya ko school ha kwada ketua ye ko school
Nkrofo asem na make Western region. Hwe ba bi enam. Ansana etimi twa akọ school. Omaye timu no no. We do this not to spite any government, but we do this to bring attention of the forebearers of this nation. Say, Ejuma or say Ejuma. Mami garu studio no. Mami garu video no. These are the future leaders. We call nyame ad watch na me as assembly member na say committee member no kwabekasa. I say committee as either ebu baako. Me refer watch na no bekasa. These are our future leaders. Baby o muti o musua de. Garu. Ya na eya. Etire bia mekasa se ma obi pani bi o no obi di o man na bra. Eni kwase e so sai ni pakroso. Se ma obi di bre bi no obi di o man ga na bra. Eni kwase sai ni pana eso no so. Ni kwase e di ya manyo sem. So ya me part ni me ntra se me enka na sem. Ba nipa ne ka obi no hwe eni obi aba akoda okosku. Hwe ba bi akoda da. Nye oti o. Hwe bi akoda ne da. E di suade. Ti akoda de bia da the school uniform ebetete. Because every day also see uniform no. Every day also see. Na tra akonya so kra de da say. This is your mind Ghana. To think Ghana fi se bibia yo kenade bibia be ye NDC MPP semwa. Ye na won ti ase. Who think Ghana wadwi nyina ye say everything is okay. You're doing macro and micro economy. This is the real macro and micro economy. The real one. Think of a Jano Medie. Omoda form nation dio. And if you know Medie and Kawasem. It's so sad. To watch now, Richmond, Yannick Wayne Bekasa. I think assembly member now said the unit committee member. Yannick Bekasa. Niame person me kan wase mebre. But ne ewom ni. Ne nyina akofa abamu nie. Ne nkwada nam dua so, ye de dua na ato. Ho na nkwada nam so. Ti akwada so enu okosku a ato na dwendwen saa. Okwaku na ne wo sua free odi kosku ni wi okra free. Because ni okwakofa so ne dua na okwafa. Mama dua, dua na okwakofa so no. Iti ato na dwendwen saa akwada we ebe na won dwendwen. But na kwada we what na de akura timi akodetrim. Because ni focus nyina for adechia on because could nyina say how obetwa sa dua we akotre school there. How obetwa sa dua we. Obenante from bia ni nwa mu gina yo akoti etiro akotre classroom. That is the focus. Etinya ade na akotre no odwe ho. Or say babaka the same route. Or Baba Kensua, the same route. Akwabede to me a kind of no school. The member of parliament here, one Crawford area, Mohono. Try and get us some, even at least in Pebby. Me didn't have questions here. Sika, Ralph and I ready. I'm in 1,000 cities. I'm in 1,000 cities. Why don't me a trap? Star 281 hash. Star 281 hash. Select option 4. Star 281 hash. Select option 4. Chagum sa. Ode chagum sa. I'm in 1,000 Ghana cedis. But you said live draw now ready. Photos mabena. Okay. So this is a live draw.
Eti one number na epic aje 1,000 cedis anope ye. One number na epic ye. 5 4 3 2 1 1 every day. Pa 0545 551 star 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 0545 551 star star star. Why and I win 1,000 Ghana cedis anope ya shabo shabo Adom ya prikisi ketiti 1,000 Ghana cedis afa amount 1,000 Ghana cedis. Yabi abeka to dey wia ni aframe pa kwa ma confirm say ampa ne saka ne sika. Kwako ware we ya we enyo number kwako ware. Yabi abeka to say ye twa. Twa ba ko bi 5 Ghana cedis. So betimi aselect e bi 5, 25 Ghana. Betimi aselect 10, 50 Ghana. Ne twagum. E dia machine na yi. E be yi abodin. So, ya bo number no age 1,000 cedis. Stephen Nchibu esiako. Ore nyame ya no papa wo say twam. To ore ye dey. Good morning to you, Stephen Nchibu esiako. Okay, also. Maminya, hello, good morning. Good morning. Onsaka osika. I'm sure na pemi chabi. Eh, I'm stram. Erase. Na ucha sai. Ucha sai. Oh, Adom da was me say radi tie me sufre. Oh, me that's why. Yes, that's na ucha sai. Me try 20 Ghana. 20 Ghana. Ah. Adom. Do you want 1,000 cedis? Yamin stram. What the kwa That's why. We all the kwa dey. Me song change no man Okay. do kuni ade me ya business in back of fan no man na Enu ano. Eti pesa cha another 1,000. Sa twagum. Na besa di why. I be better me do 2,000 fra. O we be that say. That's Yamin stram. Eti cause the champions so bad we ya besa cha another 1,000 here. Star 281 hash. Star 281 hash. No select option 4. Ba ku bi betwa bi 5 Ghana the twagum sa ma me so twa 20 no nya 1,000. Twagum sa. Me dey akwesi nsia. Asem di kanie. Pese mu eto asmakra. Asem yidiko, asem yidika. Asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano senior tie.